جالی خواه اپوزیسیونا سوریه سر چارەسەریya کرîza Sûriyayê helwesta xwe tekez dike ku tenê drûstkirina hikûmetek veguhêz papend bi biryara Cinêfyek çareseriyek siyasî ye ji krîza Sûriyeyê. Birovajî wê yekê rejima Esed dibêje ku ew hatiye Cinêfê tenê ji bo jinavbirina tîrorê ew yek jî fakterek sereke ye ji bo her çareseriyekê. Rejim tekez dike ew tenê danûstandinên rûbirû digel opozisyoneke niştîmanî serbixwe dike ku bi tú hêzên derve ne girêdayî be. Di heman mijarê de derbarî helwestên dewletên zû elhêz ji bo rewşa Sûriyayê. Fuad Alîko endamê desteya siyasî koalîsyona niştîmaniya opozisyona Sûriyayê ku helwestên navdewletî bi tenê rêveberiya krîzê ye ne tenê nedîtina çareseriyekê ye ew yek jî sedemeke ku Cinêv bê encam e. باوريا مدى حتى انها او ارادات دولي تشي نبوية برسكريكا سوري چارة سر بكن جبر فيه كيجي يعني مركار بيجي وقت بي ادارة ازمي دكن نا چارة سرياوية دكارن فجنيف نكار انجام بده هقر توافقك الدولي تشي نبرسر فيواري وبالتيبت امريكا وروسيا دوهێزێ هەری گرنگن گرکارن biryarê bidin bi hevdûrê. Her wisa endamê koalîsyona Îtîlafa Sûriyayê şelal gedo. Got ku gelek sedem hene ku Cinêv bi ser nakeve. Ji wan sedeman ku rejîma Sûriyayê çareseriya siyasî qebûl nake. Serkirina mesela Sûriyê yan Kongrê Cinêfê givayê heştemîn dest pê kirî ji dû heyan ha bi ser nakeve û encamekî îcabî nade wekû bo milletê Sûriya حس دکه و دخوازه گلک سدمی وی هنه سدما یکمین دی بحالیام دی گولات دستی و دریج دی ناوا سوریه دی حتی ویکیلی که توافق نکرنه بشین اپوزیسیونا سوریه جی امتم دزانین قبلا ولانه آسیسیا بحالیام رژیم سوریه نجدیه دی حلا سیاسی پیدا کرنا حلق سیاسی دیج بو کریزا سوریه اجبر بو حلا سیاسی نکه بخدمت رژیم Nivîskarê Kurd Musa jî derbarî bêencamiya danûstandinên Cinêfê got tevlîkirina platforman wê dema Cinêv dirêj bike. Ji civîna Cinêfa yekê heta ya heftê tê xuya kirin ku ew kesê nûneriya şoreşa Sûrî dikirin yanî Îtîlafa Niştîmaniya Sûrî ew bi tenê bû wextê ku giha Cinêfa heşta ew hinek beşê dî ku hinekî nêzîktirî rejîma Sûrî ne ew jî tevlî bûne wek Minasa Qahîra û Heyet Tensîq û Minasa Mosko jî tevlî bûne. Xuya ye ku ev dewletê destê wana di Rojhilata Navîn de heye û her taybet jî di Sûriya de heye wê bihêlin ku ew kesê bihtirî nîzama Sûrî ew bihtir tevlî Cinêfê bibin ya heşta û ya niha û her wiha ya daha. Lê Daud endamê Polîtbîroya Rêxistina Aşûrî ya Demokrat li Qamişlo bo arkê got ku çareserî li Sûriyê siyasî ye ne leşkerî ye. إن حل قضية الصراع في سوريا وحل قضية دوزا سوریه دوزک سیاسیه و چارەسەریەک سیاسی جێرا دەوێ نه چارەسەریەک لەشکری. الحلول العسكرية لا تؤدي إلى نتائج لا تؤدي إلى حلول وليست مخرجات لحلول الصراع في سوريا. طبعا مسار جنيف لم يفضي تانها جنيف بسر نکتیه. جبر گلک سدمان یک جوان سدمان رژیم سوریه باوری ویب چارەسەریەک سیاسی تنه. مقتنع بالحل السياسي المجتمع الدولي هروها جواکا نافدولتی و تایبەت دولتên zûlhêz tenha arazoya çarەseriyekê li gel wan peyda nebûye. حل القضية السورية. Sûriya bûye meydaneke milmilanî navdewletî kûr û aloz e û her guhartinek li Sûriya wate guhartinek bingehî herêmî ye. Pirsiyara balkêş ew e ku gelo wê sîstemeke herêmî nûh li navçeya Rojhilata Navîn were encam dan